Ya horas mabata haganupan, pay may jalo hita hatan Tuhan, bani sadarion martonggo hita. Terpuji maham Tuhan, bani hinabuwe ni idop ni hurmunay jaluhan nami das bani panorangon. Sihol hanami Tuhan merenungi hata haguluhan na humbamu. Ajariham hanami Tuhan, asihatamuin tongon buhay gabi pasu-pasu ban nami. Lahu manguduti parguluhan nami si ganupari. Ondos mahanami hubamu Tuhan, ibagas Kristus Yesus jaloham tonggo nami. Amin. Ita ganupan Bapak Inang kuryani Tuhan. Hatan inay bata-bata sadarion ay Markus bindu 5 ayat 20. Ay niniuhur ni doi bagas, hujamah gelahyo ni ay malum mahwahab. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ay niniuhur ni doi bagas, hujamah gelahyo ni ay malum mahwahab. Kita ganupan hamalumon on masada naidambahon ni halak. Jolma anggoy bagas naburitan iya. Marpala-pala do martambar hujay hujon sonaha ase malum. Boys na boys artay juali sonaha ase malum. Boy didah kita bani ayat 26 teks tahun. Naha sada naboru na doma 12 tahun iya. Roh lalap patang nihioni. Atak pendarahan selama 12 tahun. On naborit na luar biasa doon. Bani hita parinangon terlebih kene. Sedangkan sa minggu gilah kita roh patang nihiyota doma saja pangahap. Hape sada naburuon selama 12 tahun iya. Mangahap kon naborit roh patang nihiyoni selama 12 tahun. Doma boys nini artani bani ayat 20 nomai ijuali. Nah ase malum iya. Tapi izin roh Yesus itangar iboge ihut kon nama buyaihun pudi. Ihatahon marhiti hapor sayaon ni hujamah gelahyo ni ay malum mahuahapkon. Hujamah gelahyo ni ay malum mahuahapkon. Izin sada naboru makatahon ay langsung sohdo roh patang nihiyoni lang beadong. Malum ya hapkon ni. Mujizat terjadi ketika naboru ay marhapor sayaon hubani jamahan ni Tuhan Yesus. Songona dong sada doding tene doding penyembahan. Ku buka hati tuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembahmu di altarmu. Lagu ay lagu jamahan ni Tuhan. Songon daboru na merasa doh kumbani sosial agama. Ketika jamahan ni Tuhan adong bani. Dia merasa sembuh dan pulih betul. Lang hiwai na sakti tene. Lang hiyo na jamah ni naburuay na sakti. Tapi kuasa roh ni Tuhan. Anjaha kuasa hapor sayaw ni naburuay do. Naboy membahen pulih ia secara jasmani pakon partonduyon. Amin martonggo hita. Terima kasih Tuhan, bamudo tongon hamalumon na luar biasa. Jasmani pakon partonduyon. Hanami pihaganupan Tuhan bagi do naborit nami. Tapi marhite jamahanmu tongon Tuhan. Gabeda potan hamalumon do hanami Bapa. Lang pitahakula nami jorgi Tuhan. Tapi tarlobih hapor sayaon nami. Ondos mahanami sadarion hubamu Tuhan. Pasu-pasuham keluarga nami bay. Pasu-pasuham horja nami bay. Ase tetap hanami Tuhan marhapor sayaon hubamu.
ibagas Kristus Yesus jaloham tonggonan. Amin.